Lebih baik muda mau Santi. Alana holok ko nga sudah begitu ho. Mula ho, masalah lu mana ho. Jadi, ho analali buru-buru ang tinggal ho ko, ipala ho sianon, soal di babakna, o baga do peaw. Wala makugabusi ho siya. Was maroha. Kalau kau ada hal itu, dah mungkin amat hal itu bawa na asing. Apalagi mana ni nang udah. Jual mandari tidak songkok. Wah sana. Nah sana kok. Jual mandari tidak bawa songkok. Puasa puluh orang membantu songo Santi. Ayah ada ini. Puluh ni orang tua Santi. Ina mau aku di. Di, nama aku ada wong sih. Basta sumunok ko. Naman ba rin wong sih rale mi? Hello si jauh di. Basta gabi sumunok ko. Cici pembenesian juga. Wah, roy ba ito ho? Puluh dorohana persuara na gabian lek naka. Narong dubawa na asing manok pa iba na? Solan manopok mereka ngau ber kalaki menguduk badan. Bah, nang jelas si Santio nate. Isi na soci rohana ka. Mengidah lek na menguduk badan. Untuk si bawa nasi. Masaboy hamong saw marok ka. Olo ka, sayang giat ma. Tilo gimana musik maabawa na riti. Di pala musik mau sejauh ni. Hampir lagi sayang na utiwan. Di mana matua song ni. Sabar madi, mungkin dan mana na terbaik ho. Pati nang maruhang. Bupa kung may bana. Pelagi, gudang dupi na buru. Naulo to ho. Sa gatik ko musik. Laja belanja dah. Lang ba si masak ho? Ini yang mereka. Mau dong, pernah udah? Oh na. Dek, di dalam akun yan, kirama ita mga pesta. Mga taon do baka do rumah. Kulo na lagi, buari do rohan. Nadinggan deh bang. Lebih cepat lebih baik kan? Atong, kaya na tanggal piyo matanggal pesta tadi. Mar bulan-bulan 12 lah bang. Kira-kira tanggal 23 ya, mang tanggal 7 ini. Masong ni di. Asa pas awal tahun tak buka rumah tangga tak. Udah mantap beneran bang. Ako niyan, dek. Kaya pertaro niya ni. Santi gitu loh. Ale serius dah bang kan? Udah nomor gait-gait. Serius do, dek. Ikon sawe dyan na dua. Nakarong nagbuhay pa sila ko nita. Mga nung pwede pinda dua, so na ko arejo. Kung buwan ako do otong. Wala timada bang di holong miro kami. Pos maroham bang. Jaga aku do holong miro di saling milih na. Ngosong ni mulak maju dah. Kapag mga tao, dek. Dan pola. Nah, lepo jiban jo. Pinjadi ko. Tinggal mo eh. Bah, itu sabon. Ang kamanay. Sino na yun? Kamatay. Halo Sian. Boy dorot tu jago. Isi doon. Bah, ini baru hidung ini pebina sebenarnya ti. Mati. Isi mana yang itu saya gua mau mati. Mang kura-kura siya musi. Aduh tinggal di sana HP ku bang. Adong, nanda. Oh. Mulai soal ini mulai aja deh bang. Lama banget tu jago ni.
Mardi ada telepon, tolong diangkat dulu. Mardi Ini ada telepon, nomor tolong baru. diangkat dulu. Halo? Isi Don. Apa benar ini dengan saudara Sabah Mardi Tumanggor? Orang bahasa Indonesia. Iya Pak, saya sendiri Pak. Apakah saudara ada mengirimkan lamaran ke Bank Imayara? Iya Pak, ada Pak. Saya melamar bagian keuangan Pak. Iya Pak. Oh, sama-sama Pak. Mulai mah Tuhan. Ngaropi panggilan Tuhan. Guru biar Tuhan. Dek, lagi lasian roh aku senari dah. Terus dulas rohani kakak. Alenya hani matong. Alanya, ha? Dia jalan tuh Mary dek. Hah? Rencana nami bulan 12-an loh dek. Sadar lo kakak mendukung nih? Bah sadar mada, nabu ngadu dek. Netur juga busi kakak di bana. Lau duhut bawa na asing. Sonare nang merit hodoh di bana. Heran do mangidah hoka. Isi do maksud menguga busi. Bahalat mo mada. Si Sabami, Si Sabami do masukmu na mengajak kau Mary. dia beisi be. Hula ni do halek mo kan? Dah halap tu be si Sabami. Lagi pe. Dia hiam mah boy bana mengajak kau hatop Mary. Di bana pe pengangguran do. Aha benon na sinamot ko. Atak ko makatay ka. Ay marhusor lo pertivion. Jadi bawa dia memuseng halet muka. Marga ahay. Na penting halak na gateng. Karejo na pe mantap. Marga panjaitan do ibana. Berarti ngaputus kakak dohot itu si Sabami? Nunga alok misi. Mulai mah Tuhan. Mudah-mudahan mah diterima. Bah, isi do naing nama dabuan. Kak, nama ku do naing ke kaon. Kak, 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 kak. Nama ku do ke kaon. Kak, bah, nama ku ada. Nama ada gunakin kakak di son. Nama rasa do kakak. Sing audi. Masih do pasti kakak. Ini nih jago nih kakak asahan kan. Jangan bisa nude isan. Oh, dia tambah kak asahan tar kakak. Minum aja kak. Nah tidak di. Kamu lagi dalam kakak. Mendingan bede. Belah tidak di. Oh kak, sama. Sama nih gula menjual kakak. Oh budi. Sarana orang angin do nak kubereng. Salam. Masih diudi. Tinggal ko beremu. Iya. Naror nak pangkiran kak. Beh, namo kak. Mesti ada. Nak bilang dia nak kim ada bawa nak di dalam ini bisa.
Jadi ngamuha di nana kakak. Ano ba yun? Marutong malaki na rin anak buru, mangida. Iba na nakipataro na ito dyan po. Jadi nggak di dia nak boleh. Ibe mo. Jadi ada ho bang sabam. Ngamang lungun hian na tu ho. Serok kak. Ah, nonton orang merdeka ni. Ali, belut tu mana kak? Bukit di bujung musik. Isi warna kak. Burwa. Ima dia. Lu kau nak kimanukun. Sedih lu di. Sona rapi ho. Ada nak kak panggilan tes sekalian interview. Jadi diterima lu di. Mau tahu ya? Mau tahu lah. Puji Tuhan diterima loh kak. Mulai masuk kerja mana? Ulah terima Tuhan. Berju-berju udah di. Tetap semangat. Oh loh kak. Pos maroham kak. Lalu kita coba serjuduk menurut baju saya. Asik, sikit-sikit udah terong dia ruang. Anggo soni tunang ya peta lah. Buan bere. Sata turun dah baru. Ah. Itu dah. Oh loh kak. Waduh dik nak kerja. Lu jadu? Dan nalu jaga narumi do. Warna pikir itu di beng. Beh, ikuti liti dah udah dik. Hurak pisah dan nol naik bermasalah dah. Oh loh kak. Tetap mau semangat dah. Asal boy harus sukses. Alana, di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Itu kan dik. Ah kakaknya. Atau soni berangkat maju dah kak. Kalau dik, hati-hati dah. Oh kak. Buat serupi santai ho kak. Ngajak pigon. Nasuk kerja doh ho. Dang bedek habis kontrak kau. Hidup. Jadi masuk lama sonari dek. Masuk second doa kak. Jadi tiga maksud nih kakak melamar. Asa hudungani. Mana ngadigan mi? Istirahat mah jauh 2 minggu. Asal mardalali jauh haleti. Asal lamar si tendan hami. Dang hidup raham dek. Ih dunia dekat. Degan do songoni. Shalom kak. Salam dik. Nama kayu lah kakak. Halo Maya bidik. Puji Tuhan maka. Gimana? Nasa sedih dik. Mau dulu alamat di Jabu do kak. Alai dang Jepang. Daru kurang nomor telepon di perjawi na boy dihubungi. Adong do kak. Alai dang aktif ya nomor nai. Keluarga mu do manang narungan. Halat tuhian do kak tiki di huta. Memang ku tinggal kau di bana tiki di huta. Ala disuruh na tua-tua ku waktu Jakarta kak. Keturusan sekolahku. Dang adong do pihata putus di hubungan nami kak. Oh iya ki. Ini do kak. Jadi nasa Jakarta do horo ke Batamun lama jumpa iban. Oh lo kak. Dong tagabusan do kak. Mungkin do pero aku tu ibana kak. Selama di Jakarta, holan tu ibana do roh aku kak. Orang do bawa Romano po tahu. Alai huju ada usude. Si Tiana hupang di tapi kisang buru-buru. Aku lagi nang di Jakarta. Boy do udah tergoda tu bawa nilai na tadi. Mula holong na tulusi kak. Ay tung padodaw pei tetap do setia. Dang waloi mengkhianati cinta. Selalu dah merek ko di marutuk ke dalek man dapat buru-buru kan. Sa Jepang mo mahal lek mi dia. Oh lo kak, amin maka. Apa itu aku songoni na mahulong hirohan itu buru-buru. Ada tiga mo buru-buru madahon man. So nari nga putus bialaki. Kalau sa tokin mak. We ido pe kak. Kaya medyo dadi subit germino di hode. Nung pulang repot-repot kak. Apa yang membuat? Shalom kak. Salam. Bah, masa tiba mula dek?
Kan hari Sabtu sonari ka. Cibuduhan mulai setengah hari dong. Oh iya do. Baju main stocking. Emang maju kak, ganti baju kok. Oke. Ay, si dong ani kakak na makatayo. Oh, itu udah mencari tahun laki na baru bulan kerja mo. Oh, ido. Urip po na dong tabu ni kakak. Sa puso. Halo, Pak? Iya, Pak. Oh, berarti saya dipindah tugaskan lagi ya, Pak? Oke, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Wah, naon. Wah, nama itu si Santi. Dek, mula-mula ya ikon rodo ho tu pestaku dah. Una sampai soroho. Mamereng di sima dah kak. Beta na subuh dah wala ni kare jokko. Nabuhado ho. Pangido cutim. Wala ko do adikku puang. Masa dang roho. Olo bah. Ucoba pianon mangido cuti. Abal ni hata kan kak. Serius dohuro halet ni mengajak homerit. Serius mada. Nungay hataw ni bana tua mang boru na bori. Ido. Saya saut mada kak. Asa pitor muli ho. Asa unang gabia parjolo siyakko. Aho ni ande. Karejo dia itu, Ika. Kerja di bang di mana di? Tabunay karejo na yate kak. Malgado gaji ni. Na baru pe kerja di mana di? Baru seminggu rupe. Oh, ido kak. Malas mo ni. Nama jalan ada kak. Mau lebih alamat ni saya. Oh, hati-hati dedi. Berjunai anak baru sama garis sama balik ni sisa bam namyo. Wah, sama kata isa kakak. Halit ni si Sabi na kakak hubigi. Ima, buru-buru na manolong awi. Roy ba na nakit to zon? Alay ngalaw mana. Sa diharo anak bursok ka. Naso percaya do ho? Pide tu dala na di sado perai. Ah, dah dong ni. Na berjuak kalak nang sidi. Na siti tuan lek na. Nang pengalilik halaki pada udah. Tadi ya mantu hobi. Ay sorong mi buru-buru somai sonari. Mula dok pe seri mo hanay. Bay mabukti na. Roy mana sa Jakarta tu bata mo. Pulot majupay halik na. Alang halilik kalaki dang pajupang dang adong se komunikasi. Sa Jakarta mana? Oh lo, marut tumalik na eh. Boy dapok na buru-buru sa mga. Isi na ka. Welu pa utong manukun. Matabuho nakin ni manong bigi matsarito. Jadi gabi lupa ako manukguar na. Ulan na lupa dong kakao. Oke Pariwan. Mau jadi aku dong aku si Santi. Apa rin? Ako tuh lebih kuat nih. Naman tak bebay. Mati sedih ya. Akhirnya nggak curiga sama mereka gimana. Masih kami curiga ho. Awal kasali panggilan masuk dia di mana? Dikontak nai, warna itu sahabat. Manggura sini siang-siang nih. Isi langsung curiga semuanya. Bohai, tang nomor gausunnya. Tahu nih ban. Apa? Saya udah tahu di mana. Bela iberi masuk nih. Mungkin dengan nadoi nomor kayak itu ibana. Kalau kompak na bunyi so ni halap ini. Tunggulah nih pariban. Ya mesti kuberin mau bawa tujuh punya. Mau berbunga. Menggora-gora sih mesti. Saya nak kalau curiga di mana. Harap kamu tuh lebih baik. Lebih baik mah dengar suku di bana. Masuk maju pangi mana. Stok kedua hubungan.
Tapi itu mungkin curiga. Baru tuh matanya dipindah juga sonau. Kari itu musim. Asa ada masih dalam aku meninggal di mana. Wah, sesungguhnya si Santi iya ke. Hata anak itu ada kan udah pihalek na. Kali tenang mau baribat. Api lamar sok manukun gana. Tang dapat mendupai huru alamat ni jauh ni. Oke kak, itu dia nama lu aku ibana. Merutung ni alek madam boru-boru sama kuat dek. Dek, buat jadwal kan air minum. Olo kak. Sabar mau udah dek. Oh lo kak. Di maju bereng alamat ni jauh ni. Oh nih kak. Alamat ni jauh na, minum. Buhay kak. Alay dong ko barang di sini alamat di Jabu muna. Bah, ayo do ibang sabang. Ayo Angel. Ayo bang, audon. Maruha adik tu bata mo. Di mo cupangi ho do aw bang. Nga mangungunihan aw tu ho. Berarti itu kok doa pihalek di. Hello kak, alay naku boto beta na so dianggap abangon do pe aw halit mo. Merutung ni udah. Adong buru-buru na si Tia makaroi mo. Masampai roi mana sa Jakarta tu bata mo mendapat toko. Dam na soholong ruakku kak tu ibana. Na ibana do lao tu Jakarta. Manarik ko na. Salo mau di sini bang. Jujur nih bang, kalau ko ada di roh aku. Dang boy mu bah kalau ku tuh ho bang. Ido dek, ay cari to siya dek ko tuaw. So dia ulong mo tu. So nar tergantung tu ho dek. Ulong no pero ham tu siya dek ko. Buah mo do honok ko kak. Ulong bepikir si Santi. So na ho na sala. Si Santi ro nomor 2 ulong. Yung sa dong be long mo sa na itu aw bang. Ah, sebagai kakakmu, ngahuboto. Sungod dia hulong siya di ko tu. Harak roh aku pada muhamu masih hulong mo na. Lupaw kamu makan salpo. Bukan melembaran baru. Baru di. Masay bay kak, aku boto be harus nga bangon. Ikhlas doa menjaloy kak, lao majalo ada kak. Unang lao deh. Nagtrabaho sudah ruhakku tu. Alana ho do cinta pertama ko deh. Unang lao dah. Halo bang. Jason nari deh. Dabuk ka malimbaran baru di hubungan tahun. Kakak kom managali saksi di hubungan tay. Halo bang, boleh ada bang. Oh, Ngedigam hamate. oh. Beruntung nih ya bah, dapat abang si Jeti. Santi gitu loh. Santi, oi Santi, dijabu dah ho. Dijabu. Isi doi. Ah udah on si Mary. Masuk Mak Mary. Adik aku salah di mana Mak? Nabudar na jam 8 nih. Santi. Melatih dah. Nungi patad dah aku au tu paribami. Ngaji di pihami dah bah. Ah boto yang boy. Dah berjumpa aku paribami. Je mo loho burjuro ho tibana. Asing suku-sukumu. Berjumpa dah. Karena pelik nih bah. Atau mo lusuk ko alu si jujur dah. Ah, harolah si suku nom. Narong bawa na asing di pardong aku selain paribaki. Jangan dong. Ulah nabang itu hal itu. Alay do ke paribaki. Hei, na diangkat tiba na panggilan masuk tuh HP musian itu sabab. HP menggorong rahasianin na musay. Isi do itu si sabami. Oi do, dong aku paku doi, dong sakarejo. Tuh do kan, dang margabus so kan. Ola Mary, dong warga besau. Adok sadanay. Kamu sih ada pisuk-pisuknya. Iki padua-dua na hamu disodok paribaki. Arongin na bawa rumah buah bunga, menggorong rahasia musik. Isi do. Ngasih gabion, malus. Alu si do Santi. Dong aku dotongi. Dia dong mungkin dong merubang buah bunga. Margabus so. Ola Mary, dah aku tada bawai. Nih kan nggak margabus so musik.
Hidup ko tu paribaku, dagi tadahoy mo baway. Naki perjual hidup ko tu dongamu doy. Sebenarnya hidup ko mesti aku tada. Olo Mary, jujur rin ako tanda baway. Nasay bay santi, denggam mata itu paribaki. Jujur maho. Ala na nga mulai curiga iba na tu ho. Gabi malas si ba na pa jupang doto. Tuksong nila majaw. Wah, sa gabi rubuk sa ngonon. Wala na lang si Saba momon. Tulay ba medyo haletik. Nataho na nga bagi murut daw. Oh, Tuhan, bukan namon. Itulah na mau suwo itu jadi dia bang. Erno tadi suara. Shalom. Bang, ayo udah pe santi. Tidak Mary. Mau udah pe roti son. Ini abang siapa sih? Terlebat kok. Awai bana kerejo tu Papua. Dah mungkin Mary. Nomor gabus lo tu kan? Dah mungkin apa ada maksudmu? Dipindah tugas semua si ibana kerejo tu Papua. Lagi yang malas punya ibana mangidaho. Dah mungkin Mary. Dah mungkin ditinggal hona bang yang. Ala nang ngambil janji pada tuau. Dah mungkin senimu alang madiho janji nai. Mary buka je Mary. Di sini abang ni. Aku takut di sini ulang bergabus. Jadi ada bang. Kuasa ditinggal tuau. Jadi ada janji ni. Dang huripku be hita boy pa Jepang bang. Alana salelemi Jakarta hulan tuho doro aku. Jadi mau tuh halak tulang do kau adik tuh son. Ibu tuh ada bang. Dengan doa mengido izin tuh halak bapak doa tuh malah menjepangnya bang. Berarti dan orang halak tulang do nak tulang beta kamar dong akka. Dang be bang. Boleh nih. Malah di dokter halak bapak doa rumah asal atok orientnya bang. Isi do buru-buru ya teh. Serius dudik, Sony hatani tulang do nak tulak tuh. Oh lo bang, nanti kan dosa utania bang. Tangiap kumana dek, asal lacar perkerejon dia bang dah. Alana baru kerja dulu piau. Alai pos maruham dek. Usaha pendek bulan dua bulan son. Sautaku gay pasoduk mulutku. Oh, berarti nggak kerja besonari si Sabam yake. HP na, ibana pe mardua holong do. Pai maju dah, soalnya perjuangan berakong. Oh lo bang. Oh, jadi kau udah buru-buru nih yake. Makanya tinggal si Sabam yau. Ah ada maksud muka. Ini sudah kakak. Kenapa nggak guru kusuk kamu? Lalu senon. Nah suara ini sih nuna ribu tiga. Aku mau tuh. Ini baju. Lalu senon. Mana dah maksud si Sabam ni? Santi, apa maksudmu? Padahal dang manang mau akan dek. Dang bang. Pajuk mana? Kita dulu do Santi. Ada maksudmu? Masih mau do perot soko. Ale horo madok na bawa na retik. Muasa do pero hot soko. Salah mau disihasian. Maaf kalau mau dah. Nahilap daw nanti pihasian. Urip puday ba na bawa na burju. HP daw. Kalau nggak pero aku tuh hasian. Lebih baik mula mau Santi. Ala na holok ko nga sudah beto ho. Mula ho masalah lu mana ho. Jadi, kau analani buru-buru ni tinggal kau. Ipala ho sianon. Soal di babak na. Obang ada peau. Oh, toho ada baga di rupa. Alem ko pangalau homer ra. Nasusaya ada homer dokoni. Adik ko meninggal ko. Naso di ngotor hatami ni palau ho adik ko siya jauh. Di rukuk ko marik ko bawa naritik. Lau sa jauh. Unang diganggu hubungannya laki. Sao nama halaki. Ang ida maaf mau disika.
sian maaf pun mau dah. Kalau kau do hal itu, tolong do pero aku tuh. Ngau maaf kok Santi. Anggota ringot tuh holok ki Santi. Nggak sudah begitu ho. Mulak mau. Bom mau holong nih. Bebe hobi kan? Mula mau ke? Unang dia orang dari Ido deh. Kulang bisa turun gaya di kota. Biro mantan nang cari tahu nasuy. Kak, belum dia dia aku percaya dua aku abang.